Vladimir Putin yatsinze amatora yo mu Burusiya. Ni amatora byari byitezwe ko atsinda uko byagenda kose. Niyo matora kandi agaragayemo amajwi menshi y'umukandida wiyamamazaga mu mateka nyuma y'ubumwe bw'Abasoviyete. Putin yatsinze amatora ku majwi 87.9%. Byatangajwe kuri iki cyumweru nyuma y'amatora. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari yavuze ko Putin ashaka kuguma ku butegetsi akazategeka ubuziraherezo, ndetse avuga ko amatora yo mu Burusiya atemewe n'amategeko. Ще одне. Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім світі зрозуміло, що Putin we nyuma y'uko bitangajwe ko yatsinze amatora, ibintu yari yizeye neza, yavuze ko intambara arwanamo na Ukraine igisirikare cye gikomeje gusatira cyane iki gihugu bahanganye. Putin asa nk'utanga ubutumwa ku bihugu by'uburengerazuba bw'isi, yavuze ko hagize igihugu cyaho kiza kurwana muri Ukraine byaba ari nko guca amarenga y'intambara ya gatatu y'isi, ariko yongeraho ko adatekereza ko hari umuntu n'umwe ushishikajwe no kubona ibintu nk'ibyo biba. Задача сейчас заключается в том, чтобы Putin yavuze kandi ko nta demokarasi irangwa muri ibyo bihugu by'i Burayi na Amerika. Yagize ati amatora yo mu Burusiya arangwa n'umucyo kurusha ayo muri Amerika. Nyuma yo gutsinda amatora kandi, Putin yavuze ko Uburusiya bugomba gushyira imbaraga nyinshi ku gisirikare cyayo kugira ngo akore ibishoboka byose arangize akazi yise ibikorwa bidasanzwe by'ingabo z'Uburusiya muri Ukraine. Bwa mbere avuga ku munyapolitiki Alexei Navalny uherutse gupfira muri gereza, Putin yavuze ko imyigaragambyo yabaye uyu munsi saa sita ntacyo yagezeho. Ni imyigaragambyo yari iteganijwe saa sita yo kurwanya Putin. Ni igikorwa Abarusiya bakoze bakurikije icyifuzo cy'uyu Navalny yavuze mbere y'uko apfa. Yari yasabye Abarusiya kujya gutora ari saa sita. Putin ahubwo we yavuze ko abantu babujije abandi kujya gutora bagomba guhanwa. Ikindi Putin yavuze cyatangaje abantu kuri Navalny nuko ngo yababajwe n'urupfu rw'uyu mugabo utaravugaga rumwe nawe. Yashimiye cyane abitabiriye itora, ababwira ko ibyavuyemo bizatuma Abarusiya bashyira hamwe kandi bakarushaho gukomera mu bihe biri imbere. Mu ijambo rye kandi bimaze gutangazwa ko yatsinze amatora, Perezida Putin yashimiye cyane Ubushinwa ko bw'intsinzi yabwo ku ruhando rw'isi. Yavuze ko umubano hagati y'igihugu cye n'Ubushinwa uhamye kandi uzarushaho gukomera. Yongeyeho ko ibihano byahawe Ubushinwa nabyo bizafata ubusa. Undi wagaragaye muri iyi myigaragambyo ni umupfakazi wa Alexei Navalny. Navalny wari kumwe n'umuvugizi w'umugabo we Kira Yarmish yagiye kwifatanya n'abandi kuri ambasade y'Uburusiya iri mu Budage. Abandi Barusiya bamubonye bamukomeye amashyi ndetse baririmba izina rye. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.